Kardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. हर घर तिरंगा सेंटर लपेन पारुखवा आन बाइक रैली के पाचे जेंग की पादुपोन पाइपाइनी फाइख्रे हिनियारनी हर घर तिरंगा पु आथे पी एन पोंसी एमएलए दरसिंग रोंगहांग ए मधुराम लेखथेरी टेसिंग हियातुम पेन जेपातर पी पोंसी सेंटर पेन पारुखवा तोवार पी आदाक बाइक पाचे जेंग पोन labang solong एमएलए दरसिंग रोंगहांग फेरांके आतुम पेन कचेपांग नो आहुत कानिंग जे पोन के हर घर तिरंगा आजाय में कपाचे थांग पोन के इंडिया आदेत के जोगवान के लोंग पोन आन इंगडेंग फ्रॉक्सी के ब्रानियर केप नांगले टांगलो लसी कादो कविता कातालोन पोन रेबजी आफांसी हर घर तिरंगा क्लेम पोन लोपुसी निंजे पोन फुलोनी पेन ओरो निंगटी कथार कार्बी आंगलों न्यूज कारचू पेन मनोंग सी हिलजुम घर घर तिरंगा adon tin metang hemlong Bharat putaka lama gitar pon apen Bharat lama banggar pon pen ini baik rally Kalau mai ini na baba ke blog porcha lin pen ini labang so sai jeng kono jalan itu pen Karbi Annglong aru belajar awak rally la ini program son patui di tuan ini nota kawra khatong di dokon la pende penap ke punya nong di kon di labang so baik rally hin pensi lektor foto la pen ini da foto labang so baik rally lo kilang pen labang so Bharat adep apatoka bangjar pon pen rong ru punya hat bojar hiti bojar katong kawe long labang so bangjar pon pen non ke mandi dari krepo ani pan panong si jom har tiranga labang so aka asayang deng apa pleng punya pansi ini pen labang so baik rally Bharat putaka bangjar pon pen jom ini ke parong pen labang so deng Manja hithi kapang thir kapaching thur verje aphan pora ke damtang apora hut sitami manja bojar committee atum pen hithiar lo ke ongdung asai amu nang klem bom bang bom lo lason thak si mepu arpu kongchun bang arpu sitami ningkani si pen e phong kai keta chelar bom bang bom si pining surhini ra ingkorapli asengkan pai chiklo anki council ahin pen mepu akimi sarthe ingti aphan ingbai ponsi kongchun bang samrat lang thasa aphan manja hithi kepalang ponji aphan pek ponlo lasialang litum arpu kimi dengdet pen pini pai ni phai kroi hini arni manja bajar committee asai hem along kechengsi krongsai amai pidupon labangso krongsai amai long kaching vai pon atengki non e prangke wangjilang ansosi manja hithi kapaching thorji aphan klem dam pon polapen kechengsi asai ke klem ponji non nangkeleji ni phai kripli arni manja hithi arlo kapang thir asai dengpon pupusi ningje pon lapen la ansosi ke wangjilang arni sitami kapaching thor ponji aphan bor ipon pupusi jingwai chingsai pon Hapon dalam itu lapor teng memang itu mau tekot dalam itu hendak turun lo apa yang militum dalam kipan ke hapon abang ke lalu militum manja bazar komiti akimi approval akimi komiti satu han komiti và council pen militum han approve nang ipi agency militum executive meeting apa do Litum member office beral Annglong member bang koi rapian do kasi la nang litum aphan litum bazar committee diklaim kedam aso kosong si claim pon ai ma aso kimat hapon pati itu telepon do kasi asap to Rat kami dapat sendiri lah, wajah ini senang ketuhan. Kalau kini amai lah berisi kecing wae pon. Jadi tu ini kecing si, executive amai long. Jadi tu kecing wae pon, itu manja bajar long. Penangan kasih sak, do dah sila bang. So kasih sak long, non akimi komiti.
kecer gitu kok ada ini sih gitu masuk komite pen bilang gitu labang su kapaklar bori pan jadi tu komite ahin pen gitu supaya kono lapen bilang an sudah menjadi tu manja tahun komite lapen manja bazar komite celang pen jadi tu labang su manja abojar maksudnya manja market along jadi tu kapaklar bori pan jadi tu bori pot itu jadi tu kini cingwai pon laso komite ke ningkan ko an farman sigi patri panik la ini ke jadi tu komite ke ningkan si pen ipoi labang ini tu reshuffle kurina और पिछ तमे मिली तुम के क्लेम के दाम लो मिली तुम चिलांग फोन को दong si के क्लेम के दाम मिली तुम मिशन बनों ते रिसपोर्टेड सुधा असो कमिटी होइतु नाकिले तुलक ना है मिशन बोले असो कमिटी नाकिले सी के ओ laso komite nona kimi seng det pen nali tung ko pene asai ki deng ponji la poson ki mat hado ikma lalu nili tuh ke cengsi cuma kapon lagi non kerangji tarik kepiani jadi tuh manja hawa manja market area an jadi tuh social work plan pon po lapen non kerangji 15 August Independent Day Catalan poli pensame jadi tuh lam itu manja bajar komite hoy pensame district pon Tadi lah, lalu se mandar hiti ke pasal kita jadi farmer tu mien pepe ni project kerja sih kesam tu. lalu nili tuh kamat hapon ke nili tuh kini kacingwa epon ateng nili tuh non social work 14 ani gitu kami apa sih kami nili tuh dustbin ki keron poni kan kami nili tuh kacingwa epon kini cepat pas kondo la bozar area lo nili tuh non dustbin ini buat dustbin kami nili tuh permanent dustbin system ini ring bell pen kapunay po sa mga nilitong along dustbin di po yung fancy separai po Sarupathar Mondol Committee atumpen pater piponsi silent procession ajaime ke pamanpon Sarupathar MEC constituency ke parlo Balipathar Higher Secondary School playground alongpen pangcheng ponsi National Highway 39 an silent procession ajaime ke pamanpon Jaimek atengpen bangso aphi mai inipon Sonsi Sarupathar Mondol Committee Mepu Lokhiram Rongpi pen Maichari Ponsi Alohiaman pen MEC Kadom Terangpi Silarson Rongpi Board Chairman Metrology Weight and Measure Laichan Annglong BJP spokesman is Karbi Annglong Simeon Rongphar VDC Chairman Nasing Ronghang Minika Hansepi Anparta Man ke duke thekidingatum chetongdun Adontho MEC Kadom Terangpi Arideng pen spray machine Kove Aklim Limu Aklim Anparta Har Ghar Tiranga Mati Kiwangjini Phaikhre pho arni India Independence Day arani adon tinta national flag ketardun edji aphan national flag abang phutin aphan ronpon Ladak Surupathar Mondol Annglong BJP dak district committee pen kapin khat pon la har ghar tiranga pen chenglok non pini ki claim pon bangke laso 15 August to an continue la si program lo actually laso program bangke 14 erni si kidonaiya program lo sida program ki tight schedule tight a join pen si pini laso advance ason van develop pini bangke ke wan bangke lake Ladak Surupathar Mondol pen isi silent isi procession pilo lapen silent procession do det pen rat pen alam the isi kache than kache mum isi alam the padulo Ladak bangke India pen Pakistan la 14 August laso ilitum longri hini kache thak along pen laso Pakistan lapen lapu ihinat bangke dharmo amen pen country kasomar ihina bangke secular amen pen lapu itum longri ki pajok laso alam the along Ladak kisung ki boy lapen ilitum purkimo alam pinangan non owe kimia tum ke India Pakistan kachikak alam than lo polote 1947 laso 14 August alam than po lansi pajut ko sitame pinangan ilitum arlo non owe kimia tum pen chenglok inut Indian inut Bharat polote ilitum ke Bharat mata pusi chipu lase Bharat mata puyong si ilitum ka chipulo polote laso ke jok van aphan ko ana kisung ma halaso kisung alambang ke klardak pen ilitum kachinia kenang sot lapen halaso long konane halaso angbong long kichokam de labusondo halaso kichokam de aputhak pen puthot kichok
thuji aphan kiwangji arni itu mesen ke pachok lim je aphan bangke ilitu mahin pen ladak national wise si isi prime minister non pirthelong kache thangplut amen kache thangplut isi wall leader Narendra Modi prime minister India prime minister alangli 2021 aningkan pen je India aphan laso kachikak alam the puthak bangke anutin India na long kido tum klardak pen kachini pen iprang nationality aphan ki claim pon thek je aphan ituma long ri long pat ki messenger aphan bangke laso waidak pen ke pathan ke pachini pon je aphan si laso program padulo lasi ladang ningarong pi ladang mesen pen chithan long lo athihala so movement long alam chithan lo pulote yok chunghur e fere meme lapuson do pinaan kithi gijang do pinaan ladak mane kachipaduk vek pen ladak mane suarlu aphan kachene ka holu pen chenglok angton do la song bong pen la siki chok che lam pen uthot ke pachok pon je aphan ke wangjiar ni mesen ke claim pon je aphan la siladak sitame BJP party mondor committee pen mesen na program pachun pon si nilila mondor ki japon atum la pen ladak BDC chairman ladak board chairman MSC baido lapen ladak leaders atum do ana phan nilihin pen churupon nalitum media support ke dohan zero department da pilih tolong dengan pemuritan kesan somialan ketong dia phan silang tumbang la sila hello tingin itum dak bali pathara long silent procession pa do la hello bisekoi district pen pin khat pon pensi ini itum silent procession ekoi 1947 India Pakistan bangso kachitha ga hot hala bangso partition hot kisung ke boy ke pona kaddo ko bitum phan itum India long kisung ve ki khodun ve katum phan tum kachiki mo pon isi bangla bangso silent procession situm pado pon la pen thu bangke pini la bangso amei long puthon ni itum council pen Karbi council pen agriculture department lakadoko pen nang kilipon kuwi arong lapen thu nimu arong lakadoko be kami ni tum local committee tum han che phapon si so me la pori tum cheron pon lo la sini pini amailong pen tum dak kadoko be dak BDC chairman lapen MSC lapen tum mondol kadoko tum same kiwang gilangani suru butharang kangado mesen pen kadoko ke claim ke dal pon jimji anso se party pangtang konduji aphan kadoko min tum dak tum wai sai kontulo lasia kapre ka bangken tum ahin pen hono make kapre ni ye thai bla lan den si plan pon la pen thu bangke ko puthot la bangso nal tum channel hoi pen puthot pa ji la lo district long pen kapin khara teng pen se ko pen upstamin tum dak bukajan el yang kang bike procession tum patu ponji la se homostipin pen dami da bangso program dami kapal chun ponji fasil tum si kitan pon lo fasil pini nal tum channel hoi pen ko la bangso ki bang gilang asai ki ding ponji phan dami ko patu pon